Baramukije inshuti bavandimwe abakunzi ba CNTVR, Congo TV and Radio, aho muherereye mwese turabaramukije tituzahwema kubabwira ngo muri abantu beza kuri twe, muri ingirakamaro kuri twe. Igihe cyose tuje muri studio zacu tuzoza tubabwira ngo muri abantu beza kandi kude chapeau. Reka tubagezeho ingingo nyamukuru z'amakuru yacu y'uyu munsi wa none. Ariko reka tubanze tubabwire kano kantu. Muri comment ndabashimiye abakoze subscribe, abakoze like, share, comment. Ariko hari ikintu cyashimishije muri comment ubushize. Hari umuntu wanditse cyangwa se abantu babiri, burya ntawe uzubura inshuti. Barandika barambwira ku ruhande ati yewe uzukora ibiganiro tukabitegera pe kandi bikatugwa neza pe. Ariko hari igihe turambirwa nuko tubirangiza kubera kuko uba uri mu isura yo kurakara. Abo bantu rero mwarakoze cyane muri inshuti ziza, noneho ibintu byo kurakara byaratambuka. Igihe cyo kurakara cyaratambuka. Tugeze muri bya bihe nka cyagiye twakeza tuvuga ngo Goma tombe, Uvira tombe, Bukavu tombe. Niyo season tugezemo kuri CNTR. Nshuti bavandimwe nkuko mukomeje kudutega amatwi, tubahaye ikaze nkuko nari mbivuze. Uyu munsi wa none turaja mu gwenya. Narababwiye ngo dufite party zigera ko kuri zitatu. Amakuru, ugwenya, iyobokamana na football. Uyu munsi wa none byose turabikandaho cyangwa se turabigeraho kugira ngo tukunezeze, tutagira uwo dusigiye inyuma kuko tuzi ko hari abantu benshi babifana, abenshi buri muntu agira icyo yemera cyangwa se icyo afana. Rero isura yo kurakara yarashize, byari byabihe yari ya periode twavuyemo nkuko twabibandikiye tubibabwira. Ubundi mwari muzi ko dufite na groupe y'abakontakte bacu. Iyo nayo irahari turayamamaje, muzayigane kugira ngo dukomeze tujane mu murongo umwe. Reka tubanze uyu munsi wa none ndababwira izaranze intambara ya RCD ndetse n'intambara ya Gumino Nyayo, apani Gumino y'inzerezi, ababizereza ngo ni ba Gumino kandi ntabahari. Gumino Nyayo yari yobowe na Rat yakwigendera, umusaza mukuru wari uyoboye akarere ka Minembwe. Kandi Imana ikomeze imuhiruko ridashira. Iyo tumuvuzeho umuntu ahita yumva situation zihindutse kundi, ariko turaza kuvuga ibyaranze Gumino yiwe yayoboye. Apani Gumino yizinzerezi abangaba bigira gutya ngo bagiye gutya ngo ni Gumino kandi ntabahari. Bamwe nabonye barahinduye amazina ngo ni ba ese ni baki ngaho ni munyibutse ba Kimanuka. Kimanuka mu banyamurenge ngaho tugira izina ryitwa Kimanuka. Nibwo nabyumvishije iyi ngoma y'iyi Gumino y'ubu nyine, nibwo numvishije izina ngo Kimanuka gitembagara. Bira mugenzi wawe ngo ese uri Kimanuka. Abagwanashyaka muri aho, aba twigwaneho muri aho, Akagara muri uwo gushaka yo gusanga he, oya iyo Akagara ndi wakabona. Muba tubabwiye uyu munsi turaza kubabwira ibyaranze intambara ya RCD, udusha twaranze intambara ya RCD ndetse n'udusha twaranze intambara ya Gumino Nyayo. Nizo navuga Gumino muzoza mumenya ko ari Gumino, apana nizo navuga ngo inzerezi muzoza mumenya ko ari bakimanuka. Tuze kubabwira ndetse n'amakuru aranga akarere kacu ka Minembwe, tuza tugasiga inyuma, ntitwona gasiga inyuma, ntibishoboka ntibibaho. Ndetse tuze kubabwira ne amakuru ashushe y'inkino ajya twari twababwiye kuko kwigoma hari irushanwa ry'amahoro rizana amahoro, gigaragaza ko habaye amahoro. Ku cyumweru habaye umupira simusiga, igikombe baragitwaye. Vuga ngo igikombe igisahani. Hari ikipe imwe ntavuze mu Bwongereza yacirukaseho nukugeto ntayo mvuze. Turaza kubabwira ndetse n'akarere k'inyangezi uko bazutse nuko bamerewe nuko kuko ntihameze neza, hari ikintu cy'ubwoba ndetse hari ibice bimwe byatewe uyu munsi hafi n'ikigo cyitwa Weza. Uyu munsi wa none habaye imigwano y'abazarendo bakiyabagerageza, ariko nyine zarabananiye, ariko nyine nuguma kugerageza baguma kureba ko byokunda. Reka twinjire rero, reka tuje mu dusha twaranze intambara ya RCD. Intambara ya RCD yaranzwe n'udusha twishi, ariko ndababwira udusha twabaye ku baturage cyangwa se ku banyamurenge abozi mu turere nzi turi hafi n'iwacu. Kandi nivuga udusha twabaye ntago nzoba mpanse iwacu.
do umunyerundo muri studio uwo mubona ni Felix Isaac nkuko nababwiye ubushize. Studio ni yindi yacu twavuye hanze tuza kota akazuba ko murabona ko mpaye nkayangana ko ndayaga kubera akazuba kari hano twasohotse studio tuza kota akazuba tugeze muri za bihe by'imbeho hano ga muri Kenya habaye hanze niho numva ngo bigeye nimba ari ngo neje nurura hajya bwira mugenzi wawe ngo imbeho twebwe turi kuzuba. Nono hari akantu nabonye reka mbane mbasetse nkivuga izuba. Hari akantu nabonye muri ibi ngibi tuza tubona hano muri Kenya ngo ni za meme nimba ari meme. Baravuga ngo kwani mu Giswahili ngo kwani jua inajua kama sisi tunajua iyo ni jua. Kwani jua inajua kama sisi tunajua ni jua. Ko murumva ivyo bintu ko murabihabwa? Iyo fenomene mwisobanura. Kwani jua inajua kama sisi tunajua kama yeye ni jua. Ubwo mwumvishije ababizi ababikunze kubikurikirana bene uko tuntumwa ari akantu mwumvishije hari ukuntu mwavyumvishije. Rero ko murabona turi kuzuba twasohotse muri studio kugira ngo tubabwire amakuru neza atariho ivumbi ritari dutumukira ariko nantu turi ni hanze ya studio yacu nyine murabona ko yubakiye. Nuko rero kuko twari tubivuze intambara ya RCD yaranzwe n'udusha twinshi hari abagabo bagiye bahunga ubwoba nyine kuko mubizi ntavuze ari bimwe tugenda tuvuga ariko nditubivuge mu mazina yabo kandi abantu tuvuga nta muntu tuzovuga mu izina hano muri studio yacu ibyo bintu narabyanze nta muntu tuzovuga mu izina nta muntu tuzotunga gatoki nta muntu tuzishirira muri vie privé y'umuntu ni vie privé ntabwo tugomba kubyinjiramo cyane ngo tugire ico tubivugaho ntabwo nabonye ushize abantu banyandikira benshi bagenda banyandikira ngo utavuze se ngo akagara ngo wobona comment ngo cyangwa wobona subscribe yeme mwabaye gute abandi bakamandika ngo ayinko ngo utavuze ngo kuri zira video z'abadamu bambaye ubusa ngo kose ngo nizo zigezweho ngo ari zo zutubwira aya ndo umupapa ndubatse mfite umudamu umwe n'abana 3 vuga ngo ndashaje mfite umukobwa w'imyaka 10 bandugo musimiyone ufupi. Rero inshuti bavandimwe ndababwira ko dushaka tungahe twaranze intambara ya RCD uyu munsi ni uguseka gusa babantu bambwiye mu gikari muri inshuti zanye n'abakunze cyane ariko barimo n'umukobwa wanje ushatse kiriya hirya mu bagorora ubwo ari imenye nawe yarambwiye ati pa mudogo uzudusetsa pe ariko none kuri kamera ko wama urakara rimwe gusa ndarakara se ndakaga. Rero agasha kamwe karanze intambara ya RCD naka mureke mbabwira umusaza umwe abuzukuru baramubwira ati se soko ako iyo mpagarara wacha nisimame iyo mpagarara kugira ngo ayo makuru nyavuge mpagasa reka mpagarare none mbabwira amakuru neza ivyaranze ntabwo novuga dusha twaranze intambara ya RCD nicaye pe numvishe ngomba guhagarara nkababwira neza tugaseka tukisanzura turi muri studio na mahoro. Ayiri ya ruguru wacu hari abantu tuyakesha Imana n'abantu bakeya barimo AFC M23 twigwaneho MRDP. Nukuvuga ngo udusha twaraza intambara ya RCD nari mbabwiye ni twishi ariko hari utuntu dusekeje twabayemo uyu munsi ni ukubasetsa kuko abantu benshi bagiye batubwira ngo twararaka ese durakagara. Agasha kambere karaza intambara ya RCD ndababwira si ntabwo ari ugusebya akarere nta nubwo ari ugusebya umuntu runaka kuko ntawe tuvuga mu izina ariko ndababwira kudushaka tungahe kandi nivuga nawe umenye umuntu wabivuze umenye ko yabivugiye iwanyu umuntu wabo undi wabo naje iwacu nirundu njewe. Umugabo umwe abana baragenda baramubwira ati se soko ababuzukuru baramubwira ati soko intambara yabaye amasasu yari menshi pe ahavuga amasasu ndavyibuka bari bashinze 12 iwacu irundu gucya ahantu ku musozi twitaga ngo ni kubiro irasiga kenke ahantu mu gikunduke abana barirukanka babwira sekuru ngo ese soko turahungira he yama babwira ngo yaye noneho ngo umuntu ahungu kubwoba buresha ngo umuntu wese ahungu kubwoba bwe bungana ngo umuntu ahungu kubwoba bungana nuko abana baracanganyikiwe none se turagira gute soko uko tubwiye ngo umuntu ahungu kubwoba bungana nukuvuga ngo turahunga gutandukanye ibaza ari wowe ubwiye abana ngo umuhungu kubwoba bungana undi musaza abana baramubwira ati soko we na mukazana we wamubwiye aramubwira ati muze turahunga gute none duhunge cyangwa ati ko murambwira gute muhunge cyangwa mureke nimuze gambamira
yeme abanyabwoba ugira ubwo hari umurara umwe nza numva bavuga ngo ni abanyabwoba ariko si je nta n'umuntu ndumva wo muri uwo murara wakoze muri utwo dusha twose ubwo nituvuga udusha ko turavuga nabi wayo undi mugabo noneho baravuga ati noneho mu madego hatewe intambara yabaye mu gitondo kare kare saa 11 bararasa amasasu ariko yavuze nk'iminota 30 araceceka amasasu ngo aceceke ndavuga nihutaga mwihangane ariko mutegera ibyo mpayivuga amasasu ngo aceceke baravuga ngo abagabo b'akarere bose baje kubaza uko byagenze amatoke y'intambara baragiye baragenda ngo bagere mwirango rimwe ntavuze mwizina umugabo umwe aricara ayisigaza inyuma aricara ngo amare kwicara abandi baragiye barajabutse bageze mu madego barabajije amakuru baracagiye bagarutse bageze muri Minembwe batararurira ryaramba wa mugabo wasigaye mwirango yamagira gutya aragenda aramanuka aragenda arataha ngo ashiki muhira baramubaza se byagenze gutiboga ntibari bamenye ko atageze yamavuga ngo yashye ngo ni ibintu se ngo bavuze ngo ejo ni mapambano gusa ngo bavuze ngo ejo ni mapambano abageze mu madego batarashika imuhira keriwe yahashitse yeme banyabwoba nuko noneho abantu bagira ubwoba noneho undi mugabo arirukanka arahunga mu ntambara icyo gihe cya RCD tukiri ngo ahunge noneho ahungana ibigori by'impungumukira nimba ari impungumukira by'impungure twazitaga impungure ese ngo yahunganye mu nyoko hirinka aho none se ngo bageriyo bagahungiye gatse inka tuje kuhira apfundure wa mupfuko w'ibigori asanga yahunganye umupfuko w'ibigori si wewe si sokuru wawe tuvuze ariko njewe ndamuzi kandi si uwirundu n'uwo mu kandi karere ariko turabaza abantu bagira ubwoba kuriya si ibintu abanyabwoba si ibintu muri karere kose ndabizi ko ndakare iwanyu habaye udusha twishi uzoze hano muri studio yacu utubwire nawe utubwire ukuntu abantu iwanyu bakeza bahunga undi mugabo yamahunga none mwumva igitangaza cyabaye ariko wa mugabo ngo yarumiye mataka yuru ngo amare guhungaga noneho ahungana n'umugore asize abana mu nzu abaturanyi ndi bamukubise amaso ati se ko mwazanye n'umugore abana bari he ngo yashye ngo jewe nahunganye ni forum yeme ko murata abana umuntu ataye abana yabyaye ngo yahunganye ni poroma nukuvuga ngo bazabyara abandi iriya bahungiye nabo basize bo nta kibazo cy'abana yeme nyabuna muza mureka ubwoba reka nsoma kandi gasha noneho kuko iko nakanditse kubera ibyabereye hanze y'irundu sinza mvunda kuvyibuka ariko ndabizi ayo makuru nagiye nyabaza aha undi mudamu rero umudamu we ndanamuzi noneho ni iki gihe tugeze mu gihe rero nababwiye cya Gumino Nyayo nababwiye nizo mvuga Gumino muzamenye ko ari Gumino Nyayo apana izinzerezi bakimanuka noneho barakubita amasasu hari mu karango kiwacu kirundu barakubita amasasu kangirigiri ntivuze wa mugore yamabwira umugabo ngo wewe ngo kakayangu we ngo kakaya ngo babwire babanze bareke nambara ikirato kakayangu we ibaza ari mama wawe akavuga ngo babwire ngo babanze bareke ngo yambara ikirato none se uko umugabo yari guhamagara mu ntambara akavuga ngo manze mureke umugore waje yambara ikirato ariko ndasetse matakayuru undi mugore rero tugiri ku badamu muri igihe cya Gumino umudamu umwe yamagira gutya kamberekere noneho kuri ino agenda yanje umudamu umwe yamagira gutya arasohotse mu nzu afite akadete kamata kuzuye amata arayacuritse kugira ngo ahungane iyo nkongoro iri vide arayacuritse arayamenye hasi ngo mare ntibuka ko yamenye ya mata ngo mare kaza amapata kagakongoro gusa ngo wamata we ngo kugana ukumena ngo mvumene ngo ye akaza kubitaga ku nkongoro ngo mvumene ngombwira ariko ibaze ufite ubwiza ubwoba ugezaho wabwira inkongoro ngo mvumene ngo wamata ngo kugana ukumena ngo mvumene ngombwira akaza ngo wamata namubwire ngo yamene yeme ariko isi rimwe abantu bagira ubwoba yeme iyo ese mwebwe akarere kiwanyu karanzwe niki cyakaranze mu busanzwe igihe cy'intambara iwanyu nakaye gasha kabayeyo ngaye bankutubwira nawe muri commentaire utubwira gasha karanze iwanyu kugira ngo tuzoze naho tukavugire hano nta muntu tuzovuga mu izina nta nuwo tuzovuga mu buzima bwe busanzwe ariko uzimenye
azamenye ivyo yakoze. Sinurangiza nukuri kose ntababwiye ku mugabo umwe nibutse iyo umugabo yavuye iwabo, aho si iwacu, yavuye iwabo ahungira iwacu mu masasu menshi pe, kandi ni cagihe cake oya, kubera ko ico gihe ni cagihe c'abanyarwanda. Ico gihe kuko impamvu nibutse ko ari cagihe c'abanyarwanda, Lieutenant General Masunzu yarari haruguru gutya amazu y'iwacu twaduhunga akaza tubwira ngo nimuhungane abana mwitonze. Turagenda duhungira hige y'udusomo tumwe twitwaga ngo ni mufariji primaire naho twigiye. Noneho duhungira mu mubande hepfo, ngo dushike mu mubande hepfo hajya tujyanye iruhande rw'uruzi. Twama tubona umugabo avuye iwabo hakurya ya Gwiko, reka mbavuge kuri Karongi iwayo. Bwana mutekano uranyumva iwanyu kuri Karongi. Yama yirukanka ngo ashike hajya twahungiyega mu gihuru mu mubande turimo. Yama atangira gukubita abagore n'abakecuru. Ngo nimwamirize ngo turi abagore n'abana ngo niho bataturasa. Turi abagore n'abana. Amara y'abakecuru bama batangira. Hari harimo n'akaka Terezia wa Yesu. Yama ngo data mwe ngo nimutubabarire ngo turi abagore n'abana. Uko gaturi mu mubande amasasu karaduca hejuru. Ngo turi abagore n'abana nukuri. Undi musaza gwa rujyanye hirya yacu yamavuga ngo iyo mbuga ngo nindi hayamiriza gutyo. Ngo amare wa umukecuru w'iwacu yamavuga ngo ngo ayiwe ngo ntundore ngo rore runaka wavuze ngo twamirise uko ga runaka je ndamuzi sinkunze gusa kumuvuga mwizina ngo ntundore ngo ayiwe ngo naka we ngo ntundore ngo rore runaka uwagera ukecuru ko baramiriza ngo turabagore n'abana ntimuturase. Amaze mukecuru umwe w'iwacu yamavuga ngo jewe ngo mundeke ngo ndaryamana na naka umushiga wari wikorereye imizigo. Kubera ubwo yeme ariko ubwoba ni bubi yeme. Aho umugabo wese azavunga yikoreye ikirago, mukecuru umwe yaravuze ngo iyo ruvuze nyine ngo ntanama ngo ari inzoka yo kwiruka. Tubavandimwe abakuzi bacu bagira ngo tubasusurutse tubasetse, ariko ni nakaranze intambara ya RCD n'intambara ya Gumino, ariko rero zararangiye. Abanyabwoba nyine nibo babaye abanyamutima, abari bafite imitima nibo nyine bahindutse, ariko kandi ubwoba hamwe azavuga ngo amakenga si ubwoba. Ariko twarasetse igihe cy'intambara cyane, twarasetse cyane cyane cyane. Zamereye nk'igihe kimwe umugore wacu wari uvuye ku ndondo, umugabo w'iwacu ashaka umugore wo ku ndondo ahitwa mu Kajembwe, ese yazaga tubwira ngo yaturutse mu Kajembwe ubanza. Je indondo sinyizi cyane. None ngo arangize yashika iwacu, iwacu gani mu Minembwe habaga umukungugu mwinshi akaba nivunja. Akavunja karamwijira ngo kamare kumwijira umugabo yamubwiye ati yo atuko wapfuye. Warangize agenda afata ipengeri arakamukura ngo amukure kakavunja yamagenda afata ishashi akazingiye ngo amare kwazingira ngo ahaye wa mugeni ngo amugenda wamuja kujugunya kure. Wa mugeni yamagenda manuka igihuru neza mu kibira arinjira ashika pfunda hantu ngo yagiye guhamba ivunja. Ariko yemwe iwacu ni heza. Iwacu ni heza, Imana izongere duhe bwa buzima bwa kera twakaza dutunga amatoroshi tukaja mu bitaramo ku mikutano tugasakuza umuntu agasho ukamujira urenge. Nigeze kujira urenge ahantu bita ngo ni Igihungwe. Je nyine imva neza irundu neza ndagenda ngera Igihungwe mfite agapfuko k'umunyu, ndagenda ngahura n'umpurero kutimyazi myija ngabigindi agatambuka naje kagenda nuko ababembe tugahura ngire kwa kagembe. Ariko satani yatwangishije abaturanyi n'imbi yemwe. Ngire kwa kagembe habaga umuhungu w'umwira wacu, ikintu cyambere bakeza bakora bazaga bakwakiriza imyumbati y'imibisi bakayizana bakayishira hanze, ntibakaza bakwirinjiza mu nzu yabo butarira. Ukicara bakazana agatebe k'izunu ukegamira, bakazana imyumbati y'imibisi bakayishira mu isahani, bamara noneho rero bakamenamwe amazi bagashiramwe n'umunyu muri ya mibisi. Bamara bakama bapfukama akama kubwira ngo eyo karibu, ukama wicara amara ukarya ugahekenya ya mibisi, bakazana akabemba kabisi. Barangiza kintu bakaza bakoraga bari abaturanyi bacu kuri ya nabuga ntibari bishoboye, bakakuryamisha ku gitanda cy'imigano kiziri bisasu.
bagira si matera zivuye, agasasa ibitenge nabwo bushaje, akakubwira ngo karibu, ukaryama. Ikintu cya mbere cyakeza kikumara ibitotsi n'induru zabo za mu gitondo, mwakole babamiriza, mukaba murabyutse, kabyuka ukicara kivo gutekeraga icyayi. Ubwo buzima se n'uwo muco barawuzi, ntibaza batekera abashitsi icyayi, nizo zarangaga abaturanyi baba bemera, ukavyuka wigendera. Ariko baguhaye ya heshima, bazaja kuguha ibyo kurya bagapfukama, bakakubwira ngo karibu, wababwira ngo asante bakakubwira ngo eyo. Ndi mu bantu bazerereye nka Congo ho, nubwo ntayizi yose, ariko hari ahantu henshi nagiye ngera, uhereye irundi ukamugenda ukagera igihungwe nari mbabwiye za Rubondo, ukamanuka ikirembwe ukagenda mukoroki, mukoroka, imatete, saramabira, awagera muri Katanga, Karemi narahageze, imbere yaho ni nk'ibyo zose nyine kubera ubuzima bwo muri Congo. Rero nshuti bavandimwe, ko nakari kanyuzeho, aya na yaranyuzeho yo gusetsa, ariko studio zacu ni buri munsi tuzoza tugenda tugaruka tubabwira amakuru aranga iwacu. Reka twinjire mu makuru asanzwe nkuko dusanzwe tuyababwira. Nanone iwacu harakanyamuneza, ejo vice guverneri yararahiye, twabibahaye mu kiganiro cy'ubushize ku munsi w'ejo, twabashe kubageza ka video ka guverneri titirere ari kurahira kuri Goma, kuko we yarahiriye kuri Goma, naho vice guverneri we yarahiriye mu Minembwe. Vuga ngo Minembwe capital, Minembwe ibaye capital. Vuga ngo natwe tugize office ya guverneri mu Minembwe neza mu Madego, guverneri vice guverneri yicaye mu Madego. Izo nzozi mwari muzizi? Twari tumenyereye ngo umuntu ave i Bukavu aze kudutegeka mu Minembwe, ako none tugiye gutegeka i Bukavu. Vuga ngo AFC M23 twigwaneho MRDP, abashaka amahoro. Ariko ga n'abanyakagara ngo baraho nabo ni kwa kundi mwigeze kubona umugabo umwe uriya Michel wo muri Amerika avuga ngo buriya na Satani ngo gira ikizere kuko ngo abantu bose bazohanguka. Rubanda hari abagitegereje ngo Goma ngo bazayivamwo, ariko nabonye umupira watewe, ndavuga ati Kongosha. Bira mugenzi wawe ngo Kongosha. None muzamutegereza ngo Kongosha ni kiriya kirere kizotukura cyangwa kizaba icyatsi kibisi cyangwa kizobabure. Ni ibikorwa bizoza bigenda bihinduka umunsi ku wundi. Mwabonye iriya shampiyona yari yoroshe, kara kabumbu, mwabonye iriya mbyino, mwabonye iriya mbyino ya Kinyarwanda, yeme bacu ngo ndigishagasha Kongosha. Nuko rero twari tuvuze ko mu Minembwe hari akanyamuneza, ejo vice guverneri yararahiye, arahirira muri commune ya Minembwe, ariko bica ku mutandao wa telefone, kuko n'abari Goma bako babikurikirana bamuha umwanya ararahira, kuko titirerewe yagiye kurahirira Goma, ntumbaza impamvu, kuko Goma na Bukavu none se si Republic of Kivu, ni Kivu mu magambo ahinye, Bukavu na Goma ni Kivu. Nuko noneho rero kuri Goma ho nkuko twabibabwiye hari akanyamuneza, hameze neza, haratekanye, nta kibazo. Ejo nibwo nyine barahije guverneri titirere, nta kibazo na kimwe gihari. Naho za Rugezi, Intambara ziracariyo, ntitwovuga ngo zararangiye kuko mayimayi bakiriyo bakihanganye nawe, ariko hamwe n'Imana n'amasengesho n'abagwanira ukuri kuranesha, tagiye ukuri kutanesha. Niyo numva rubanda bakagara bavuga ngo yeme ntabwo ndakagara, ariko ntabwo ndakagara, cyo mubimenye. Nubwo wenda hari umuntu wambwiye ejo bundi yamaba ngo uko se ngo wagize kamera ngo turacyagushoboye, uko gani ku rubuga, kandi ku rubuga rwa Minembwe. Noneho ngo mari ndamubwira se kamera yanje yigutwaye iki ko ntavuze ibintu bibi. Nuko ndamubwira ati nta kibazo muvandimwe, muzonshobora, nawe iyo telefone yawe irimo kamera wanayikoresha, ni si video isanzwe se. Nuko noneho rero abagani babandi baza bagenda, noneho ntakira amatambi, ni sinzi ko twovyita, usibye ko twigeze kuvuga ngo iterume y'akagara nakaga. Nuko nigeze kubaza ngo se akagara mu Giswahili kavuga gute, gasobanuye iki, ni bakita gute? Umuntu witwa Musenyeri Zawadi yama ari kubitira mu kirere arabimenya, yama avuga ngo ni wasariti wa taifa ama wasariti wa ndugu zao. Ko muntu vicho Giswahili Swahili sanifu. Nuko noneho rero nkuko twari tubivuze, Rugezi baracyategereza ko wenda bagihoha nyine bakazayisubiza, ariko biracagoyeho. Naho kuri Goma hari akanyamuneza, bameze neza. Ku cyumweru shampiyona yagenze neza, yaranzwe n'ibyishimo bitabaho bikomeye.
bitabaho abantu barishimye nari nzi ngo iriya shampiyona sinzi ko bari no ku rwego rwo kwambika imidari hakomuza umudari he zorebe nka Messi yagiye gutwara igikombe c'isi aza yamaze ahabyina umudari kuri yagasi ikintu cyoroshe ni ikintu gikomeye cyane nuko tukubitira inyangezi uyu munsi wa none muri iki gitondo ca none hazukiye imigwano ariko si inyangezi muri centre ni hirya y'inyangezi mu bice by'inyangezi ni ukuvuga ngo ni hafi n'inyangezi kuko amasasu abari muri centre barayumva ahitwa za Weza bagwanye ariko si kwa kugwana kw'imbaraga ni kwa kuguma nyine guteba udusasu bagerageza baza bita ngo ni bazarendo abiyita bazarendo mbona ko bajuwa role itari yabo abiyita bazarendo bagumye kurasa amasasu nyine bashaka ngo ko barahoha ngo barebe ko bazinjira muri centre nyangezi ahantu hose nuko nyine baguma guhoha ubwo nago mirinzi itekana bakina n'imipira za championnat bakivuga ngo ko baragerageza hari umuntu wambwiye ngo kugira ngo ikinyamakuru cyanje ngo kizokurikiranwe n'abantu benshi ngo nuko ngo novuga ngo akaga ntabwo ndi gushaka views ndazikeneye pe mukore views na subscribe ndazikeneye pe ariko cyane nukugira ngo tuzatubagereza amakuru ku gihe nico gikenewe kuruta views n'ibindi amahoro ni yakeneye nitubona amahoro umuntu wese azoza akora subscribe tutamwinginze kubera amahoro rero inyangezi nkuko twari tubivuze bagwanye mu gitondo amasasu n'ubu tuvugana baracagwana kuko nagerageje kuvugana n'umuntu uriyo sa makuru y'imbarirano jewe bwite navuganye n'umuntu uriyo ko mfite y'abavandimwe n'abandi twabanyeyo na inshuti twavuganye kuri telefone ntabwo ari ngombwa wenda ngo mbe nashiraho ijwi giwe ariko twavuganye yambwiye ko vyifashe ambwira ko intambara yabaye n'ubungu bamasasa hayumvikana za ese ni mushaka nimba ari mushaki gutyo inyangezi ahantu ngo ni Weza no mu bice byaho mu rubariro gucya rw'inyangezi amasasu yararimwo n'igihe twavuganaga yariko ambwira ati nubu amasasu twaravuga ariko si muri centre ya Nyangezi ariko nabo bavuze ko nyine bafite amakuru Nyangezi yari amakuru kuko abazarendo bafite gahunda yo kuzatera muri centre ariko ni kwa kundi bazavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiryo bari kicisha isuka nukuvuga ngo kera abandi babatanze kuyamenya ntabwo bakiyateye niba nahatera bazahura n'uruva gusenya rubasubiza iyo bazoba bavuye rero inshuti bavandimwe nayo makuru twari tubafitiye ku munsi wa none na studio zacu turakomeje gahunda ni zazindi na makuru ku gihe ni subscribe share na comment ku kinyamakuru cyacu kugira ngo kigere no ku bandi n'abandi babashe kudukurikirana ku mwanya titurangiza tutababwiye ku mugabane w'Uburayi ariko hari n'indi ntambara imwe bazavuga ngo ni simusiga iri kubera Israel na Iran abarabu baracokoje rero Israel yakubiye yabagavye igitero Iran nayo iza kubishura cyangwa se iza guharibisha kuburyo bakubise nyine amagorofa ariko wareba nyine ukabati none kamabwire kano kantu ariko ndasetse muri studio umugabo umwe yapanze kuja kwa sebukwe ngo arangiza aravuga ngo ejo mu gitondo nzaja kwa data bukwe ariko kugira ngo nzabe ndi serious nzajana na kano kabwa kamperekeze hano mu nzira kagende gafata udupsisi baragiye nakabwa baragiye mu gitondo ngo bagere ku ruzi ubwo namakuru tuvuga twihuta kugira ngo tutabarambira ngo bagere ku ruzi noneho batondagira ikiraro gutya kubw'ubuhanya igiti kirakonyoka murabizi bya biraro by'iwacu ngo gikonyoke wa mugabo nguwo mu ruzi aratwawe noneho kugera yagenda yiburuka kakabwa karamureba kama kaba serious karamureba ese ukugiye kaza kabazaga wa mugabo mu ruzi ugiye bako noneho ndatangaye yiburuka kakabwa kamagagara noneho hagati mu kiraro kama kavuga ngo bagire iyo baje baragenda nonega intambara yari muri Israel na Iran abagira amagorofa niyaza kunduka bakundura Iran yakundaguye amagorofa yo muri Israel yamibabwira ngo nabado none n'ubu nyine ruracyakomeje ariko ibisasu bya kirimbuzi nibo babikora nibo babiterana ko barapima n'imbaraga ariko kandi urevye iyo biganisha ni nk'intambara ya gatatu y'isi ko twebwe tuyimazemo iminsi mu minembwe twebwe bayishoyeho mbere tuyimazemo iminsi pe ndibuka igihe abajenesi batunyagira inka badutemera inka nk'uko baratema inka z'abanyarwanda 2015 ahantu yitwa Isaramabira Kaserebera badutemera inka 116 nibwo namenye ko intambara y'isi ishobora kuvira muri zino nka intambara y'isi twe tuyigizemo iminsi ariko Israel na Iran bacakwapimana ejo bundi mu Bushinwa no mu Buhinde barapimanye
urumva Ukraine na Russia nuko biracyari iyo ngiyo. So ubutaha tuzababwira kuri iyo ntambara ya Israel na Iran. Murakoze cyane abakomeje kudukurikira, ni share na subscribe kugira ngo amakuru uzoze uyakurikira buri munsi uko tuyashizeho, utarinze usakinga muri telefone yawe ngo ubure network. Ubu nyine noneho ntikiri na 4G ngigeze kuri 5G. Vuga ngo telefone yawe. Abantu bafite za niyonire mwese ndabaramukije. Haya, ikiganiro cyacu nakagaruka ni buri munsi. Murakoze cyane, mwibuke gukanda usarende mu kureba abantu bakoze. Ese ni umukecuru umwe yaravuze ngo ni sabudu zikarayibu. Ndi mu kureba abantu bakoze subscribe nkabona ari bakeya ku bantu bakoze views. Mumeze gute? Simukeneye guma kudukurikirana. None tugeze muri season y'amakuru masha ku murongo, tugere no kuzaza dukora live. Nimba na kamera yanje iri mu kubikora neza kandi ifite amafoto meza, uyikodeshe ku biciro vyiza. Murakoze cyane, amakuru yacu nakagaruka. Asanteni sana. Haya.